Katie, sé teacher hunam agus ha mé furach an na waschu. Ach saun as an nílan skiahanach a ha mi vo hús. Ar a bórchuite gúne ha me sin is a gúpa ag an tae. Agus fa sin na cortarún gláán ag an táiseach. Hulwa dúne cursuas jalvan je na isolation destinations achge. Verile, jalvan ula ag an tae. There's nowhere else I'd rather isolate. They may ein sinne stukje an a glasku. Ach, ha me seo le tips son sinne ha stukje. Seo kem na ha sin na déalacuig the isolation envy. Unje de hobbies a hege hulle dunne in a Nílan sé vi kumal súl géir na binacha. Smar sin ha me dal fiachan sin in seo. Sin darne heb chais an seachtanju. Rwy'n ille a chwtys le isolation envy sé vi brian big an gael gdírach mar had a janam ag a tae. Ha mis gyma forsnach gyfil flatmate agam, hana. Ha yo gaelig ag hana a ha sin ag ywns cha hyn draste. Mati ba! Fees gyma! Eich ba! Oké, stoch yn affe joprig het ule. A cha met ille ha mi dal fiachan agus ha mi smeun ha genoprig seo. Hey! Fees gyma! Oh, cym dy hasif. Sin y siar. Eg jerig yn wa, sin ryd ys cwtr mich yn dras, the jenner check-in, let the chadjins da heilach, gybi cafeliad. Cym sif hyn safalche, cym ys dau, ag ys tiri drast.